chinacho. Ari, sinami kapan. Ari mashigukuna shinakaña riksishpa katishpa kanajungapa kunan kay awaki punllapika muskuykunamanta riksingapaka ima muskuytata kallarishpa charipanchi mashi Humberto. Ari shinami kapan ña mashikuna yalishka punllakunapi rimarina hushkarkanchi nachu ña shuk muskuykunamanta kunanga ña riksigripanchi hasta ungariña ficha hushpa nachu waki mashikunaka muskupariankichi ficha hushpa mana kashpaka saraguta shinapas ña tagra imata tagra kapan jabón ari chaykunata muskushkakunata ima rimagrinchi wagra tupa hukpima chay muskuykunata ña charigrinchi shinaka convidarishka sakiripankichi mashikuna. Ari mashigukuna shinaka ari riksishpa kagrinchi nacho kay kamulla kay wiñay kawsay ukumanta riksishpa katinchi shinashka hipaka ña ñukanchipa muskishkakunatapas riksishpa katishun hasta wangari kilkamushpa katillunpas convidashka kapankichi mashigukuna shinaka kay riksishpa katipashun kallarishpa nacho ficha huymanta ari katipashun nacho shinami nipan hasta wangari ña ficha hushpa nakashpaka barriando nipanchi nachu ficha hushpa hasta ungari mapata yukchishpa muskushpaka hasta ungari ñakaru yaringapagmi kan nachu shina muskurinin hasta ungari ña shukkunaka shuwayaykunatapashmi villachik nin mashikuna chay ishkay kapan mayjambas ña nachu ari mashigukuna shinaka wakinkunaka yachan nacho kay fichakushpa muskushpaka imapas shushikan yari karu yari ña ashaguta fiñarishpa anchuritapas shinata rikun nacho ari shinapas kachun astawan yalimi rikuytukushka kan fichakushpa muskushpaka wasitami fichanga nacho ari ima tiashkata apashpa nacho nacho shina ninga mashigukuna shuwayaykushkami hasta fichaytami fichashka ninmi nin nacho chayka imanifita kan kallarishpa hasta tiashkata tukuyta ari shina apashka nishpa shinaka kay yachaykunata nishpa riksichinnachu mashigukuna ari sumak chishita charipaychi mashikuna ñami ñapaktalla katishpa kanakun ari ñakilkamunajun ari Anita Farinango Otavalo Kitimanda sumak chishiguta charipay mashigo charipanchi mashi Richard Kushkawa Males nacho buenas noches mashi aquí con siempre con la sintonía de la radio y Lumán un saludito a mi abuelito Marcelito Males Guamán que es su fiel oyente mashigukuna mashi Marcelito suma chishiguta charipay nacho ari shinallata kikimba nitugupi Richard Kushkawa ari suma napaygukunatapas chayachishpa kan kay chishipachapi shinami kapan mashiguna kikinguna mañana tigrachupas katipanchi mashis para los que nos están escuchando y están preguntando pero en este día yo soñé esto mashis entonces a que les invitamos para que puedan escribirnos a estar con nosotros desde ya luego para que no se nos queden los comentarios eso así ya llegaron no muchas gracias para traducirles nomás soñar que está barriendo soñar barriendo la casa es símbolo de abandono de hogar o robo pero Carmelita comentaba de que más tiene como efecto el robo no o sea, van a limpiar todito lo que usted tiene en la casa, a eso se refiere. Entonces, las personas que han soñado eso, a tener mucha precaución y a no dejar a la casa abandonada o sola, ¿no? A dejar con alguien o bien asegurado la casa. Así es, Machis. Por lo menos el día o los días muy cercanos de lo que ha soñado, siempre tener esa precaución. Si van a salir todos, por lo menos dejen encargando para que alguien esté siempre echando el ojo, ¿no? Al vecino o cualquiera de las personas de pronto si puede quedar en la casa que mejor Machis y no se dejen sorprender, más que todo esto no puede ser que a las escondidas se puede entrar, sino también en estos días al menos se escucha que a veces a pretexto de vender algo o pedir agua o alguna cosa que si les diga, entonces siempre tienen que estar muy atentos porque ya tuvieron ese señal de, digamos, anticipado de que lo que puede que pasar. Tenemos que prevenir. Así es, Machis. Ilkamush pakatipan ña kaypiña Anita Farinango de Otavalo, ari
ña apellido me de Otavalo Kashkanachu. Ari. No sé apellido, o Bayo Otavalo manda Kashpapshina, pues Madrid, España. Madrid, España, Picanchini, buenas tardes, Mashis. Chishiguta Charipa y Yupaychani. Mashianita, Yupaychani, Shina, Ari, Puncha Yachkamanta, Yakanchika Otavalo manda y España Nina Hunchi, Ari. España, Pican Nacho, Ari. Suma Punjagota. JC. Imagina JC Farinango. Casi en el cane JC Recuerdos. Saludos, Mashi, buen programa. Paichane, Mashigo. Luis Leo. Buenas tardes, Mashi. Un saludito desde Colombia, Popayán. Para el maestro mecánico, maestro Berna Nacho. Pichari Uyahun, Shinaka, su magnapaita Chayachinchi, maestro Berna. Popayán, Binin. Colombia, Pinish, Penin Rico y para el maestro mecánico, Nin. Nacho Sí, un saludo cordial para el maestro Berna en Colombia, Popayán, Mexicana. Mexicana, Shina Micharinchi, Michelle Machote Chari, Nacho. Michelle Mashi. Michelle Mashi, buenas tardes, Mashi, que significa soñar que están bailando y viene un humo a mi rostro. A mi rostro, Nacho. Ahí me sigo con Shinaka. Imagina tushu nahushpa muskushpaka mashi umbika imatata uyangi yachangi uyashkangi nachaytaka na uyashkani tushu nahushpaka rimashigukuna wakinbika kay tushu nahushpa ñukanchipas chaypi tushu nahushpa kashpaka ari imagupi kashpapas paktalla chishu imapis rurahui uyarinka nacho si alikan o manali kaupipas chaypi pakta kanamanda rikuchin nacho imagina shushin pinishpaka estás involucrado en lo que va a darse o en lo que puede ocurrir nacho are chaypi pakta kanamanda que chaymanda tushujuni chay yapita nacho o tushuna hukta rikushpa imankashpaka shinallata imapas hari man tushuna hukpi manga wakinbika irkiana kaypi nachimashigukuna ari chayka ñatushu nahuta hari mi kashkata muskushkani manin chayka shinaka irki mami kanga nin o irki yangay mami o sea chay yuyayta charin nachimashikuna shina kaykunataka riksichin nacho rimashigukuna shinami ña kushinipas ñuka ñaviman shamurkanin nacho ari shinaka kaykunami imagu kashpapas mana yangata shikanja shupakta imapis rikurina kanga sino que rikurishpapish ñukanchimanpish chayana kawpi nachimashikuna imagupi yapis chayachina kanllapita kaytaka muskuyka kan nacho ari chayka yuyaypi kana tukun mashikuna wakinpi manga irkiyashpaymanpish ñukanchillata hampichinamanpish tukurinka nacho o ñukanchipi imapis rikunapish kanka chaykunamanta kayta ushan nachimashigukuna shinami kapan mashikuna ¿Imata charipanchi? Kaypi Richard Kushkawa Males Nipan, en mi juventud yo soñaba bloques de hielo gigantes, ariña kilkamuna jonachu yopaychanchi, que caían del cielo y a la mañana siguiente siempre escuchaba que alguien ha fallecido nin rikuy. Ariña rikuy shugyachay kan. Shinaka chaypa shugyachay mi kan nachu, hatun rasukun, urmashpa nachu, hawasilumanda urmashpa, shinaka ña kayandipaka huañuitami uyankarkani yupaychanchi rikimashigukuna kaykunaka shugyachay kan nacho ari mana uyashkanichu shinapish yachajurkanchik kunanga shinata muskushkanchinaypika ña yachankichi nacho imami kayta ushan katipanchi shuktapash nacho Luis Héctor Amaguaña Cotacachi, buenas tardes, mis estimados. Muy bien, felicidades por el programa y el buen ánimo. Adelante siempre. Saludos cordiales desde Cali, Colombia. Colombia, mamá yaktaman. Nachu mashikuna yupaychanchi. Ari Colombia pi uyanahu mashigukunama. Ari mashikuna. Ángel Castañeda mashi kilkamushpa pashkapan. Nya kaipi rikunahupanchi Ángel Castañeda JC. Castañeda, Nigna, Chuari, ya estaba Kilcamonajo, ya. Saludos desde Guayaquil, Nipan. ¿Qué es soñar con mi suegro? Que está muerto, niñerín. Y a la misma vez está vivo. Está vivo.
Oñushka, Mashikuna. si no está causa escapani. Ari mashigukuna, ari mayhambash wañushka gente ukuna wañushka kakta muskushpaka maymanta wiwaq wañunakaqpi nachu mashigukuna. Imapish wiwaqkuna wakinpika wagrakuta charin wañun, kuchikuta charipi, watalpa wimacharipi, alku wimacharipish wañunlla nachu imagumantapish wañun. Shinaka chaykunamanta shina muskuita chari usharin nachu mashigukuna. Ari porque abuelo pachaca na wañujimanta payka kawsaypish rikurin pero shinapish wañushkatapish rikuchin chayka wiwaqkuna wañuyta ushan mashigukuna chayta uyankapa kayta ushan. Ari mashikuna. Shinami ña kilkamushpashkatipan. Luz de la Torre nipanmi. Buenas tardes, señor Carmelita Nin. Carmenelita Nin. Ayúdame con la respuesta. ¿Qué es soñar mucho viento fuerte, huracán, que ingresa al cuarto por la ventana? Tukuta mi esta ungari akapana ña ikun nin. Chayta muskushkani nishpami tapupan. Ari mashigukuna kay akapanakuna ka mana yapa ali pakakan mashikuna hasta wangari imaginani panchi shu chiki yapimuju shinapi kan nacho. Ari Shinapas kachon kay chiki ka mana kan kikin chiki washakay mandash hasta Pipash wangarin ya pipash chayta Nalita munaita charimanda mingaupi kan nacho. Ari Shinapika shukunapa munashka rikushka kashkamanda ari kaypika washu Huita ushanchi nachu mashikuna. Shinami kapan mashikuna. José Kishpipas kilkamushpakatipan. Saludos mashis. Excelente programa. Nueva York Anganachu con ustedes nin. New York. Yupaychanchi mashikuna. Rodrigo Maldonado mashi Mikilkamupan. Buenas tardes mashigo. Quiero saber qué es soñar queriendo jugar fútbol pero no juego. Siempre entro a la cancha listo para jugar pero se termina el partido o me despierto nin rikuy. Ama rikchari ari mashigo. Puñushpakatilla yari. Puñushpakati pukjapangi ari nacho. Ari su partido de fútbol ka. Mishna nicho. Nacho imaguta kashpapas piwambas randimanda mishana huipi yuyeita charin. Ari. Mishangapa nyukaps mishashpa yuksingapa munani. Imapish mushuku shina kuzazukunawa ima tal vez chay shumashipas chay desde charin ñukapas shina rurash chayka chay mishariji kaypi kan nachu mashikuna imapish yuyaypi kashpa ruraypi kashpa imapi kashpapas porque fútbol ka mayjan misha Competencia. ari imata kashpapas tarina apana nachu chaypika chay competencia pi kahui rikurin nachu jam kaykunapi ashtawan bachaka rikurin nachu mashigukuna ñuka kayta pacha hasta mushutam ñuka ka rurajuni yashpa imamis ruraj ñuka shupsh hasta ñukapish misharisha Chaytallata. chaytallata hasta wangari ruran nachu Hasta ari walitapas. si pukllajushpakakpira ñukatara imaginani washamasaki wawpi mangarin ñuka parurashkawan shugra ñawpama llukshin nachu mashikuna. Ari mashikuna. Soñar que está jugando fútbol, me comenta Rodrigo Maldonado, ¿no? Esto significa de que alguien más está intentando hacer lo mismo o algo un poco más, incluso más complementado lo que usted va a pensar hacer en estos días o lo que está haciendo. Entonces tenga mucha precaución, Mashi. Luz Morán, Mashi Kilkamupan. Buenas tardes, Mashi. Yo soñé ahorcando un cuinin. Ari, uita sipijushka. Ari mashigukuna kay kalikan. Ali chukapan. Ali mikan. Allá. Ari mashikuna kuyita rikuhushpa muskushpa kuyita hapi hushpa chari hushpa rikushpa muskushpa ñukapa kakta rikushpa muskushpaka maymanta irkiyarin mashikuna. Wasi ukupicados irkiyan maymanta. Shinapish kachu kaypika ña sipijuni nin nacho. Ari sipijun ña. Chayka sipijushpaka ari chay ima nana ima ungu ima kanatapish misharina kan maski hambita ushpashash mishana kan mishangapachu ari ña chaymanta rikupaychi mashikuna. nacho mashikuna ari shinallata katishpa kapanchi abel morocho ayupaychanchi mashigo napaygota kachan nacho. Ari. Lenin Ascanta Nipan, buenas tardes, Mash, ¿qué significa soñar? Estando, subiendo a un árbol y por más lo que intentaba, no podía, pero a la final me subí al árbol, Ninacho. Suma pacha mashigukuna, ari. Imaka pipas. Hawaman rinaka, chaychari chaquilla rina, ima yukashpa rina kashpa pas. Aspirishpa bichana kashash, pero hawaman rika alimikan. Tal vez chay rurajikunapi imapipish na hawaya paktachita ushana honchi. Shinjikan ruraji.
Kutimbas, kutimbas urashkapi, pero usha gringi mashika. ¿Ari? Porque hawama bichika, usha imikan. Imata kashpash ushana kan nacho, cheka suma kan mashikona. Velázquez Johnny Kilkamushpa Katipan, Yupay Chanchi Kilkamushkamanda Mashikunatapash. Si algo nin, soñé que alguien se pudo dar una interpretación del sueño de caer los dientes, era que se trataba de un familiar que iba a fallecer y así fue nin. Kirota hasta Hungariña. Ari mashikukuna, cheka shinapacha kan nacho. Ari kirugukuna urmashpa kashpa nacho. Wakinguna kanin kay huchugupi pacha huchugukuna urmashpa ka. Abuelogukuna wañungapami ninnachu. Shinapish kay chimba puralla kay kirugukuna urmashpaka ñukanchipa pacha taytakuna wañunakakpi ninnachu. Ari chaymanta ña kaykunaka shinami kannin, ari cierto mi kan mashigukuna chayka ña ñukanchimantapish kay llakikunata yalishpa kanakushkanchik shinapash kachun ñuka kusa nirkanachu imashpachari ñuka taytagu na irkichu karka. Ari ñashinagu rukugu makiguna imata ushan ashaguta yapurin shinapish na imatapish nananchu alimi kani nishpa tiajun karannachu shinapi ñuka kusa kanin chimba pura kay gulpi kiru salllami urmawan ña karka como a las 4 de la mañana shinapi ña villachiwan shinata muskushkani nishpa chayka pachapish rikunata charin mashikuna si chishi muskungichi watallapash sakiringranachu si ña punlla yahukta muskupika ña llakana pacha kawpi ñanachu shinaka ña llakana kashkapi shina muskushkanchik rikuy llakika cierto mi kan mashikuna chayka Suma pacha hasta Hungariña yachakushpa pashkatipanchi nachu yupay chanchi ñukanchita uyanahushpi ña caro mama llaktakunamanda kilkamushpa katipan Ana Isa Males nipan. Buenas tardes mashigos, saludos en Quinchuquí a toda la familia Males Tituaña Ariña Antonio Males mashita ñaupama pusha kan nachu Quinchuquimanda shinapash paypa ushigumi napa hupan ayuta nachu tapuita pasharipan. ¿Qué será soñar estar en un velorio? Y la escuchamos aquí en Washington, Estados Unidos, nipan. Veloriopi kashikani nin. Se gusta tapujupan. Ari mashigukuna. Ari si es que may manda kan nacho. Imagina nipanchi wañushka guta pacha rikuhushpa ucharihushpa muskushpa kagpika ari wiwaguka kimba pacha kag wañuna kagpi. Shinapash kachun ña veloriopi kashpa kumbashpa kahushpaka wakinbika shinashta uyangapa kimilla ka ayllukunapa o kimilla kawsaq mashikunapa imagupish wañunata rikuna kashpa nachu shinapash kachun ukayta ushan kay llaqtakunapi kashpapash kayachishpa villayta ushan shinami kanchi wañurkami ima kashpapish nishpa nachu Ari mashikuna chaymanta yuyaypish kana mutsurin mashigukuna kay veloriopi kahuyka maymanta ña yachaq chayanqapa kan nachu Ari Mashi Ali AS nin nacho. Buenas tardes Mashis, que soñar ayudando a lavar anacos a una desconocida en un río de agua cristalina nipan. Ari mashigukuna anakugukuna si yurag anakugukuna imakashka kagpika wawa wañuykunata o soltero wañuykunata uyanqapa kangalla si yana anaku kashka kagpika ruku upayaw mashigukunapa wañuypi kanata riqsichinnachu mashikuna rikushpa kan pero shinallata mana kimilla karumanta shamu mashikuna o karupi kag mashikuna wañuyta ushan chaymanta shina riqsichinnachu yakupi kashpaka Yupay chanchi mashikuna Olguita Anrango Pashkilkamupan ña hatun rukata shina rikuchipa sumamu yarijun nishpa. Luz de la Torre Mashi, muchas gracias Mashis por la respuesta. Tengo una linda tarde, de Dios les bendiga nipan. Yupay chanchi ñukanchita uyashkamanda mashikuna. Mari Panamá, buenas tardes Mashi, saludos desde Quito, Nayón. ¿Qué significa soñar estando entrando a robar en una casa? Rikuy. Mashigukuna hare kaytaka mana yapa muskushkanchichu yarinnachu mashikuna wakinbika
Ari shinaka kaitaka mas tapuyma churashun nachu. Tapuyma rapash. Mashigukuna mayjambis nachu yachapankichik shinaka kay pillata kilkashpa yanapashunchik nachu. Ari ñukanchipis maskashpa katishun nachu mashikuna Maskana arita kanchik. rinchik. Ari shinaka ñalla shata shawata shishpa. Rikupashun, ari. Charipanchik kunanga. Walsaki Gladys nacho. Ari. Buenas tardes, Mashi, me pueden ayudar, que es soñar muriendo ni Mashiguchu waño hurkanki. Opita waño hurka. Opita waño hurka nacho. Ari, ukanchi wakin bikamos kurinja minacho mashikuna imata pa shina hushpa, shina piñuka yata riku hushpa nacho. Ari chaypika mashigu. Na ya pakaika sarikunata charinju wiwa wañunawan gashta wangari imapi kashpapash imashina nipanchi ñawpama llukshinkapapash kayta wishan o katichinkapa nacho shinaka mana yapa llakirinachu kapanki hasta wangarin kikinka ña harilla kagripanki o uymata kashpa ashagota paktachishpa kushiyanatapish riqsichinacho shina muskuypika wakinkunaka kuti shuktapish yachapankichimi shinaka yachashpapish kilkamuito shapankichi. Sesión Rango Mashi Mijilcamupan, buenas tardes Mashi, soñar muchas flores y de muchos colores. ¿Qué será nin? Yo paichani ni pa nispa Mijilcamupan. Rimashigukuna sisagukunata muskuypa shinallata mikan kaypika wawa wañuykan nacho ñukanchik muskuypa yachaypika nacho wawa wañuy wañushkata uyankapa rikunkapa chaypa kaykunataka muskurin imashina nipanchik imashina ña kaypika tawka tullpukunawan rikushpaka nachu wawakuna wañuypiman altargu nishkaka shushu tullpukunata churan chaykunamanta sisakunata ima churan chaykunamanta ni muskurin nishpa riksichin nachu ari yuyaypika natukun wakinpika uyayta imami uyaringa nachu mashigukuna. Ari, Shinami Capán, Luis Panamá, Mashi Mijilcamupan. Buenas tardes, Mashi. Por favor, ayúdame con un sueño que estaba yendo en el bus y estaba alambrado alrededor del alambrado, Nipan, Nacho. No podía salir. Ayúdenme, por favor, Nipan. Mashi Gukona, alambre estamos kuika. Mashi Humberto. ¿Ves kangi? Kay alambre kunata nya kay angu, anta angu kunata nya muskushpaka nya. Kay cárcelman rinakapi o chinata uyarinakapi nacho ari yacha huskanima ari shinami nacho kay pikaña alamrashkata imamos kushpakashpaka maymanda uyarin preso hapitukushkata nacho mashigukuna wakinpika preso hapitukun maski kay imashinaninchi pensión alimenticia manda wakinpika antawakunapiman urikushpa waktarishpayma o imagumandapish ña preso rita usharin nacho makana himanda ima mandapis ari chaykunapa mikaytaka maskurin nacho mashigukuna shinaka kaytaka yuyayllakapanki amanpiwansh makana hupankichu mashiku ari mashikuna Mashi Hilda Pinza Kilkamushpakapan, ¿qué será soñar amarcando a un chanchito lechón nin? Uchilla kuchiguta maki picharijuni nin chayka Ali kuchigu kashpa kali kanga nachu mashigu kon hare mapa ima tulpu hare mapa tsala kuchigu iman hasta hapa kuchigu ima kashpa kan na ali shina rikurin nachu shina paskachun kutin ali kuchigu sumagja kuchigu wawa kuchigu kashpa pas ari ima guta kashpa rurayta kallari higu michay karikuchin chay kuchigu kabiñita ushan nachu ali ruray kallari kan nachu mashikuna Shinami Kapan Mashikona Mashi Justin Sebastián Lain Kika Mushpapash Katipan. Buenas tardes, Mashi. Quería saber qué significa el soñar que en el sueño te estén hablando del fin del mundo. Saludos a la distancia, Mashi. Nin Chaitaka Uyapashkangicho o Moscopashkangicho. Mashigukuna, pero wakinpika kay paskayta ushan nacho. Tal vez yung novela tema rikuriangi mashigu wakinpi manga rikushpa sa imashina ashata que fin del mundo kana ayat shinata. Chay kunata ima muskushka imashi uyashkashna shina o rikushka shina muskuchinja nacho wakinpika chayta muskukushpa puñushkapi yuyaypi chay el subconsciente nin nacho. Ari Katin nacho rikushpa uyashpa chayta muskuita usharin mashikuna
o no sé, chaymanta imatapish kuti imapash muskushkatapacha mana yuyanichu shinapash shinataka radio takashpapash ña uyachishpa sakishpa televisión takashpa uyashpandi kashpa chaykunandi muskurin, muskurinnachu mashikuna. Chinami kapan mashikuna ña yaypi pacha kapankichi. Pita kilkamushpa katipan mashi Carmelita. Ari charipanchi kaypika Sami Tam imani Seiri. Ari mashi Seiri. Saludos desde Otavalo, bendiciones. ¿Qué soñar? Mi esposa me traicionan en Nacho Mashigukuna. Ari chaypika imagina ni panchi na warmi traicionaita ka rikuchikunji Nacho. Sino más bien rikuchin kaypika imagina ninchi wakinbika ashaguta ninchi coraje mi katishka kanchi ninga Nacho wakinbaka. Imagina coraje kashpapish ali fuerza yuyay imatapish kutsi ruranay tuki imapish kan. Ya chay samay kamaymanta mi tiang nin Nacho. Ñukanchipi. Ari chayka ali samay fuerza wa chayka wakinbika chaykunami imagina sakin nin Nacho ashagut laduyan nin chaykunamanta muskurin nin Nacho wakinbika ña killanayan nashinachu wakinmanina hunchinachu nashinachu karkani pero imash pacharkay punchakunapika killa kayta yuyarin nashinanayan usamba tayarin nin Nacho kuti wakinbika ña kutin ashtakunanbika alikani ña kutin nina hunchinachu ari chaykunapi ashaguta kay sakikuna o nakashpaka wakinbi manga pugyukunapi armaytayma de pronto wakin mashikunak yachan Nacho chayka armashpa shinapash kachun ña imatapish chayta kuti sakishpa ña kunkashpa kaypi ñana rurapika anchuri shina sakirin ñukanchik samaykukuna chaymi chaytaka muskuchinni tawiyashkanchik mashi shinami ña yachakushpa katipanchik mashikuna mashi Seiri. Respecto a su sueño, no quiere decir que su esposa o su pareja le va a traicionar, más bien las energías, las ganas que usted tenía o que tiene, muy pronto o más adelante se le van a quitar o se le está quitando también, entonces tiene que tomar cartas en el asunto, ni panchinacho. Ari Richard Kushkawa Males, Kilkamushpa Katipan, en una época soñaba muchas serpientes, casi de todo tipo de serpientes, y me tocaba pasar alrededor de ella por camino muy angosto. Mashis, ¿me podría explicar eso, por favor? Ni Ari ña kaita mosku cariña, está buen cariña, ni pan ñuka uyashkani kulki kakta Nacho. Pero kaipika ni pan ni mata naruraktami. Me tocaba pasar nin rikuitalla rikunkashkani nin tukuy kay imashaminirin serpientes nishpaka amarukuna Nacho chaykunata rikuitalla rikunkashkani nin shinapash kaykunaka ña kulkimi kapan ima gupipash kashpaka ña rikuitalla rikupanki Nacho kulkikutaka ña shinapash na takarita o tal vez su oportunidad kunatawka Nacho ninchika ala chayuras kunata rurana karianga mash napish chayuras katiarka pero na yashkanichu nin wakinbika na chayta rurangapash wakinbika imata manchaymantapish nachivinchi Nacho pero ruraykar ruranalla karka ñuka ashnallatami kayka purijurka imatapish ñukawan shinallata ñukatapish yallimi ashtawan huyaypami shinajunjarka kunanga ali kan ñukaka kutina ruraymantalla washama sakirishka shinayma rikurinchi ninchi Nacho chay kan Nacho chayka suerte minikta uyashkani chaymanta payta muskushpaka napi mambash Villanacho chayta muskushpa villapika suertemi shuk mayalinganikta uyashkani Nacho mashikuna Ari suma mi kapan yachakushpa katipanchi kaypi minipan Alexander DC. Buenas tardes Mashi, quiero saber el significado de soñar a las mismas personas una y otra vez. Kutinja chay mashikunata muskushpa kayka imata kapan nishpa mitapupan. O tal vez imapish mashigukunawan imatapish rurashanishka kashpa o rurahushka kashpa o imapi kashpapish tuparishka kashpapash chay imagina ninchi wakin cosaskunata na puchu kashpa sakirin Nacho las cuentas no quedaron cerradas. Chaymanta yuyaypi yuyarihunlla shina paykuna kashpapash
uñukanchik kashpapish na anipaqtachishpa sakishka kaymanta chayka sashu yuyaypi na tranquilo kashpaka yuyarikunalla urmannachu shuta kaytaka mana kashkanka ima kunganlla kunankamanga imashi imashikuna chayka shuk cosas pendiente kaymanta tal vez mayjan pashtimantapish tiyanka o mana kashpaka na ñukanchikpilla rikushpapish puede ser en familiapi paypa aylluwan o sea kayta na cuadrashka kani chaymanta wakinpika pinganayan tuparinkapash pero paymanga willariankami yanimi yachanka yanimi ninahunchik chashnakunamanta kutinpish muskuchin ninachu mashikuna yuyaypi kana hupi ari mashikuna sumakmi kapan shinami yachakushpa katipanchi Yuli Campospash kilkamushpa katipan. Buenas tardes mashis, ¿qué significa soñar entrando a una iglesia católica y que tengan una excelente tarde nipen yupaychani mashi Yuli? Ari mashigukuna shinami ña kay iglesia kunama yaykushpa muskushpaka chaypash ñukanchik krinapi kannachu ari shinaka wakinpika puntakuna ninkarian nachu mashigukuna kandaka chaypimi sindishkaninmi ninkarian nachu ari chayka shinakunapi muskurinnik tuyashkani nachu imatakash shuti ñukanchik shutita ukuman churashka kawpi ninkashka ari chayka chaymi yaykushpa muskurinnin chayka pero na kan imakunanta kayata imapash yanalla imaura wakinpi imapish nanayhapikpi ña rimindarita ushannik tuyashkani nachu pero ña yachanchik iglesiapika siempre tiyan nachu na tukuy mashikunaka ñukanchikta llakiypi kuyaypi kawsanchik wakinpika hasta espelmallatapish churashpa sakin kaywan naninchichu ima santukuna minalita rurana sino más bien mayja rurawpa chay intención y chay devoción munajuy chaymi paktarishpa katin naliman ari chaymanta chaykunataka muskunchik nikta uyashkanchik chayka mas que iglesia rishpaka shinallata mas que ama imagutapish takarishpa kachun nishpapash ñukanchikllata pachaga mamatapish mañayta ushanchik nachu mashikuna ari shinami kapan ña riksichishpa katipanchi Mari Panamá mashimi kilkamupan. Mashi, ¿qué significa soñar estando cargada a un bebé nin shuwawaguta aparishkata muskushkani nipanmi? Ari mashigukuna wawaguta imashpash shinanin chaymi tapuykan nachu kunankama natarishkani imashpata shinaninka pero wawata muskukpika wawatashnami rimahun nin nachu wawata shina rimahupimi muskurin nin nachu ari chaytaka muskurinpacha nachu mashikuna shiw punllaña punta piwanpish tuparishka kanki rikuma kidan wakinpi pay pura rinri sikirishpa rimarishpa tiyanahun nachu imatapish niwanahun yari ñukatallatami rimanahunka imatakash yuyarinña yuyaytapish nachu chay hipaman pakaripaka wawata markariakushpayma aparishka kashpayma muskurin chayka siempre imaguta kashpash washa rimahuykuna tiyawpi kaytaka muskurin ninmashi ari mashikuna ña yachapanki chimi ña shina kashpaka yaypi rikupanki rikushpaka ña paykunami kanka nipankichilla nachu. Anita Farinango de Otavalo mashis, ¿qué es soñar? Una serpiente verde pasó cerca por debajo de un río pero no me pica, gracias mashis ya rimana huparkanchi nachu. Ari mashigukuna ari kaypipas serpiente nishpa nachu ashaguta aclarashpa ali shuk tulpukunaka suerte nin nachu coraje nin nachu chaywanka fuerte imata kashpapash kay maypi imatapish namanllashpallami ruranki paktachitapish ushanki nin nachu kutin shuka yanata muskushpa yana tulpu kay amaruta ari serpiente negra ninch chayka mana alichu nin mashikuna shinapash chayka na alichu nin nakanishpaka ña rikuylla kan na imapash pero kanijushpaka chayka chay millay imapash tuparishpa na ali katijushpami kaytaka rurannikta uyashkani mashi yanami na ali nin chaymanta shuk tulpukunaka alimi nin nachu mashikuna ari mashikuna ña yachapanki chay yachajushpa katinchi Luzmila Amawaña nipan. Buenas tardes mashi, ¿qué significa soñar? Hacer perder kanganacho una alpargata uno solo nipan. Desde Venezuela, gracias mashis.
Yupaychanchi mashi Luzmila nacho, Luzmila Maguaña, pa musquilconata rischikamanda. Pargatiguta chingachishpa muskushpa ninacho. Ari pargatigukunata muskuika shinallatamekan wañigukunata uyana kashpapas muskurin nacho, pero ruku hindikuna wañuna kagpi nacho mashigukuna. Ari, clever, agualongo ni pan. Buenas tardes, mashis. ¿Qué es soñar comprando telas o vestimentas? Ña kaypika churajunata mana kashpaka tela ni panchinachu hinduta. Muskushpa miña kapan imata kapan nishpata pupan. Ari mashigukuna imagina ni panchi tukuypi ma kay ñukanchikpa churajunata muskushpaka maymanta ma shina mayjampish kuyayashka mashigukuna chingarina kagpillata muskurin nacho. Shinapash kachun kay tela nipanchi yura kashpa ña imagina yachapankichik yuraka maymanta soltero o soltera kashpa o wawaku kashpapash chingarinapi muskurin nacho. Shinapash yanakunata azulkunata shuk tulpuwan kashpaka chaykunapash shinakunata ashata ña mayor gendipa nik muskuchi nishpa nin nacho mashikuna. Shinami kapan mashikuna. Mañapanchi shinapash manara kilkamunchu nacho shukta tapiyukunata mana kutichishka kanchi mana yachanchichu nishkanchi nacho. Mayjami yachashpaka yanapachun mashigukuna shinapash kay telakunapi wakinpika shukta yachaykunata charishpapish kilkamunalla kapan shuk yachaykunatami riksishpa kanchi nacho. Riksishpa shinyachishpa y wakin ayu llaqtakunapika shuk muskuypa kapanka nachu shuk kayka shinami kan nishpapi yachaykunaka kapanmi. Shinaka kaymanpas chayachimuchun convidapanchi. Aida Jerez Peruachi, buenas tardes, mashis. Nipanmi, ¿qué significa soñar que me coloco a niños en los dedos, nin? Wakonata rukapi churani, nin. Y mashata kapanga. Mashina mashigo wawakunata rukapi surtijastasna churani. Shina churani ni yerin, ari. Mashigo. Wawaka ña yachapanchi ña wawata imata muskuinacho pero makipi churashpaka hushpaka nayapa kana shina rikurin no sé mana yachanchi nacho aliguta kayta kana muskupash kanchichu shinapash kachun como que makipi chari hushpaka chay nidos o chay washalla rimashpa nali kachishpa kashpa rikuna hukunataka pero imagina ninchi paykuna imagina ushaytapish nacharin shuk control ta charin nacho makipi charihun nacho mashikuna chaymanta na shikan kan na imata paktachita na ushan rimaykutaka rimaytalla ushan nacho mashigukuna shina yuyani nacho pero na muskupashkanichu mashigu kabalta rimashpaka. Shinami kapan ya Eddie Ramírez Nipan, buenas tardes mashi, ¿qué significa soñar con un olor como a azufre? Ari mashikuna kay ashnaykunapi rikushpa nacho tukuy sikikimba yuyaypi chay ashnay na alita ashnahushka kawpika ima kashpapash hina mutijiringapa kanga nacho na ali uyaringapa nacho si mishki ashnayta ashnahushka kawpika ari ima kashpapash aliman katina kawpi alillata imagina ninchi me llega el buen bien prosperidad ari su prosperidad ni panchina caña ashaguta ña upama ringapa na chaymanta ali musku o ali samay ali ashnay na ali ashnay pistian nacho ari chaymanta shina kan so isturbu shina kan na ali ashnay kashpaka mashiko Shinami kapan mashikuna Isabel Perugachi kilkamushpa kapan buenas noches nin mashigo saludos desde Yambiro nin Ari mi chaymanga tuta yarin. Ari china kanja majuk manda na Ari ña kaypika punjami yashpa yanchi nacho. Marta Farinango Kilkamupan, buenas tardes mashis, ¿qué significa? Soñé comiendo uvas gruesas nin, yupaychani nishpa Kilkamupan. Lunsata mikushpa nin. Mashika nacho maskupashkanki. Lunsata namikushkanichu. Namikushkanichu muskushpapish. Ari mashigukuna pero kay lunsata mikuyka imagina nipanchi shu yanapari makipurari chayta paktachita ushangapa taringapa shina kayta rikuchin nin shukpika nacho kuti shuk ñukanchik rikuypika lunsata muskushpaka
May manda pigupas achiwa gutarakarang mashi. Ariña, y ahí pica panqui, cumbida mungi, compasión mari, ay marichipica compasión mi. Ari Víctor Morán, las serpientes son las tentaciones de pan, ¿ya? Yo recuerdo, shuña capán nachu, yo paichanchi kikamos kamanda. Anebrito Ternuritas TKF Nipan, buenas tardes, Masi. ¿Qué significa soñar una persona que ya no puede tener bebé, lo tiene y este bebé le empieza a pararse de pie y luego se cae y se rompe el piecito Nipan? Ya, shu wawata na charing mashigu me hasta ungariña wawata charing shinapa ña wawaka shayarishpa pashkan nin shinapa ña hipamanga urmashpa kachakiguta mi hakin nin. Cheka imashi kapan Imashi. Imashi gukuna. Ari, imashina kashpa pasi wawata charishpa, wawata chayka ima kashpa pasi chay imaguta nishka o mana aliman rikushpa kashpa ninahushpa pas chayka ñavipi rikurishpa chimba pura nirishpa cuenda chay nishka kana hawama llukshin hasta wangarin chay nishkawanga kayshu urmarishpa sakirin nacho na ñukanchik ari ñukanchita como que wawatashna nin nacho shinapash kacho kayshura ña ali chimba pura rishpaka kayshura pay llakirishpa sakirina kashpa kaykunata riksichin nacho mashigukuna sumak pacha mashikuna ñakaypimi kilkamushpa kaypan Julio Males alipunlla mashi que soñar subiendo montañas y montañas nipan ña sumak mashigukuna ña chaytaka ña sumak pacha ima ruraywa kashpapish alimi ñawpama katishpa kadripanki nacho ari ñawpama rina kan ashtawan hawama bichachina kan imata rurahushpa llamkahushpa mirachishpa katinata riksichin mashikuna ari Marco Ramírez nipanmi y qué soñar estando volando nin buenas tardes Radio Ilumán alichishi mashikuna ari wambuhushpa hawata wambushpa rihushpa mashigukuna ari shinallata kan nacho imapi llakichinqapa munanahupi llapinqapa cuenda imata kashpapish nahupi na mashiguna urmarinki kikinqa maymanta llukshirinki hawaman hasta mashnakuna na kikinta ñawpama richun munakunaka ukupi sakirinki kikinqa hawata yalishpa rinaka chayta muskushkata riksichin nacho volar o sea suerte kan nacho mashikuna Ari, Shinami Kapan. Justin Sebastián Lain, Kilkamushpa Kapan, muchas gracias, Mashi, pero quería saber qué significa soñar con un terreno que tiene frutos y que en ese sueño está mi madre que descansa en paz y una vecina y que en ese sueño hay personas que nos persiguen. Muchas gracias, Mashi, Dios le bendiga mucho. Yupay Chanchi, Mashi Justin. Mashi Gukona, Yupay Chanchi Nacho, hasta Wangarin. Alpata Muskuika. Alpata me dijushpa ninchi tupujushpa ninchi nacho alpatema tupujushpa musquipash wañuyta uyangapa kan nacho shinapash kachu frututa charinnin nacho no kimbimanga kaykunapash puede ser que tiene sus bienes sus propiedades pero maiha chingari mashi kunat pakta uyarin nacho uyatapsh naño kanchpi pachayalipi uyarin chay manda ñakay imashinaninchi imaguta kashpapash chay chingaripi pero charishka manda imashimipash uyarina kagupi kaytaka muskuchin mashigukuna nacho sashina muskurin Shinami kapak mashikuna ña kaypi Richard Kushkawa Males nachu tigra china urkanchi paypa muskuitapash ña kilkamushpa katipan gracias Mashis por la respuesta pero por el momento no me falta nada niña hasta Hungary no me falta el pan de cada día me ha dado muchas bendiciones gracias a nuestro Señor Jesucristo nin yo paichani ña alimi kapan shinakashpaka ari ña kaypi mi kilkamushpa kapan sisa. Buenas tardes, Mishis Nin, Mishis. ¿Qué significa soñar que maté a una persona y encontrar oro, Nin? Y encontrar oro. Chuta mashigo mata rura parkangicha nacho. Ari mashiguna ¿qué pipasha shata? Imagina wakimbika asa ashaguta ñukanchipa harkaykukunapi mi ashaguta kayta ushan nacho shinallata pero kay oro tatari finika
ñukanchipa kawsaypi mikuy mana illanakawpi nachu mashigukuna. Murukuna hawalla taririna kawpi wakinpika maski karakllapipish pero charina kanchi nachu tarina kanchi mana pishilla kanakan ali punllakuna shamuypi kanakan chaymanta kaykunata rikuchin murukunatami rikuchin nachu orota rikuchishpaka mashikuna. Ari mashikuna ña yaypi kapankichi. Yolanda Farinango, buenas tardes. Carmencita Nipan, ¿qué será soñar cuando está lloviendo o ver de lejos la lluvia Nipan? Ari kaita kanalita ruranahupi mi shina muskuri nin nachu. Shina nin nachu mashigukuna imapi shukta muskuykunata charishpaka alimikama riksichishpa shinapash kachun. Maymanda ninchi nachu tamia hushkami pero ñukata kanahapi warkachu ninchi nachu. Paka hurkanimi ullandupi mishaya hurkani. Ni hasta ninanda también, pero ñuka rina tukupika ñapashmi ña tamyapish yalirka ninchi nachu wakinpika tamyaka ashatsirapau hapirkami ninchi nachu. Na ali yuyaykunata charishpata mashigukuna imata kashpapash disiana hupi nipuntaka ninkarian nachu fukuchina hupimi ninkarian nachu. Ari pero sinoki paykunapa deseo na ali yuyayta kacharinahu nachu ñukanchiman shinapash kachun rikuhushpash naymana pasan yangamanta imatapish ruranga nachu nachayagpipash tamyahushpapash pero nachayan chay tamyaka na ali yuyaymi como que llukshin nachu paykunamanta y ñukanchipi chayachishpaka imashinaninahukanchi nachu shukta punllapi ñukanchipa energía nipanchi chay pishi kawpika ari ñuka si mashi unbashtuta nisha hasta kaytaka imashinata shinash hasta wañushpalikamun irkishpalikamun yahuywan si kikin débil kanki ñukapa rikuywan hasta mutilla rikusha ima yuranma rikusha hasta fiñalla rikusha hasta kanda pacha kayma nishpa rikusha chayka hipamanga kikinllata irkiyata ushanki yankata nachu ari chay kan chay mandami ninchi nachu si energiata imashina shinjilla chariypika mana yalita ushan mashikuna hasta wangarin tranquilo kanalla kan nachu shinji kanata mas kanakan ari silmanmi kapan mashikuna ña tawka pacha mashikuna mikilkamushpa kapan ña ishkay chunga kanchis ña mensajikunami ña katipan shinapash ña ñukanchipa pachakunami ñapash tukuripan chaymantami ña ishkay pachapika ñapash kilkamupaychi nishpami convidapanchi ña kutin ña ñukanchipash wakin villachikunawanpas rina tukupanchi nachu mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami ña kaykaman mas hasta wangarin shina pakta katishpa kanakushkakunata imashina nipan hartos quiz ni hupan nachu mashiku yuyaypi kapanki chay uka ñukanchi muskuypika irkiyankapa o irkiyakta rikunkapallapish muskuymi kan nachu ashakuta cuidarishpa kanatami ashtawan bachaka riksichin nachu mashigukuna si anillo nipankichi nachu no anillos en el dedo de los dos perdón anillo tanehushkama kashka sawarigukunata uyapanga nachu ari sawarigukunata yarina kawpi nachu mashigukuna ari shinami ña mashigukuna kirugukunata ima hakishpa kanahu kaykunami siempre manda imashinanchi ñukanchik kawsaypika ñukanchipa tayta mamapami kirukuna kanin nachu chaymanta wakinpika irkiyana ima kawpi wakinpi imapish yanalla kawpimi kaykunata kamuskunchi nishpami riksichin mashikuna ari mashikuna shinami ña kispichita mañapanchi wakin kilkashkakuna sakiripan shinapash ña kayandi shamu punchakunapi ushashpaka hapipashun shinashpa rimarishpaka dipashunchi ña kay pachaukamami chayamushpa katipanchi kay en vivo manda shinaka anchurishpami kagripanchi yupay chanchi rikunahushkamanta mashikuna ari mashigukuna shinaka yupay chanchi kay kama pakta kashkamanta kaykunan awaki punchapika muskuykunamanta kaya awkari punchapi ñakutin riksishpa kanahushun unanchay-kunamanta ñawpashpa villaykunamanta nachu shinallata yupaychashpa convidashpapash anchuripanchi